Pamiarsa Yohane ring Bali pinaka pengelantur bangsa. Penyarengan Yohane mejanten kabuatang turma utama pisan. Sejeroning rajegang miwah ngelestariang seni, turmaning tradisi Bali ring tengahin alikan zaman global. Sane mangkin Yohane Bali kantun taler antuk mecikang rasa tresne, sejeroning mekesenian sane pinaka tetamian leluhur nguni. Akeh kewentanan sekeyoane ring desa adat utawi Banjar sane aktif ngelimbakang perikrama seni tradisional sekadi ilen-ilen sesolahan Bali, megamel, megidung utawi ngaturang ayah ring pura, kanan inucap nenten wantah pinake jalaran sejeroning lestariang budaya, nanging taler dados pengiket rasa tresna majeng tetamian leluhure. Sili tunggilnya nih, gegiras saking Yohane utawi STT ring samuan kawan, punika taler sane kantun alit, mesikian antuk ngaturang ayah sasolan wali ring pemargin karya, pemargi inucap Cina Bakti majeng ide sesunan utawi majeng ide Sangyang Widowasa. Sane pini utama, Yohane Bali rawi mangkin, preside ngadungang teknologi digital, pinake sarana ngelimbakang seni miwa budaya Bali ring jagat internasional. Asapun diketaler, penyarengan miwa sokongan saking para tokoh masyarakat Kaptiang, sajeroning ninjapang gegiras Yohane Bali, antuk ngelimbakang seni miwa adat istiadat druene, lianan punika, sokongan saking keluarga miwa desa tur Banjar adat kebuatang, pinake pahan mangda budaya Bali ne, serta ajak tur lestari kantos kepungkur wekas. Juliana, Bali TV.